Бір заманда бар екен, бір заманда жоқ екен, бір хаплы бақачық яшай екен. Оның анасы, бабасы бар екен. Бір күн хаплы бақачық кезмеге, яғни ялдамаға шыққан. Насыл дүлбек дүниямыз бар, деп düşünген о. Кесе-кесе, ялдай-ялдай, бір сарайға рас келген. Бұл сарайда дүлбек бір балық яшай екен. Дүнияда чешет балықлар бар, мавы, қырмызы, дәріңклі. Я бұл насыл балық екен, деп düşünген хаплы бақачық. Сарайда яшаған балық өз жақында бір шей білмей екен. Яғни қайдан ол, балықлары насыл чешетінден ола. Мана оны білмеге не керек? Менде әр шей бар. Ратым, дүлбек сарайда яшайым. Ашым суым бол, қызметшілерім де бар. Манада не керек? Деп ойланған балық өздесіне. Хаплы бақачық dayanmayып сарайға ялдап кірген. Сен өле дүлбек балықсың, мен де өле балықларын көрмедім. Насыл сен адым? Адымның сана айтмам. Насыл балықлардан олғанымны исе білмейм. Мен дүлбегім, яқшы яшайым. Да бұл дүнияда не керек? Мен бір шейні дәнштірмеге істемейм. Хаплы бақачық бөле жауабыны ешткеннен, білесің ме, менің ватаным сенің сарайыңдан 100 кері дүлбек. Менің çok сөйлерім ве достарым бар. Біз топлашқанда өз дүлбек милли ойынымызны ойнаймыз. Дост muhabbet olup yaxşı ve şen yaşaymız dey. Ya senin korardan hayırda yaşay. Senin soy sopun var mı? Хаплы бақачықын suaları балычықны düşüncege daldırdı. O düşünmege başlay. Хаплы бақачық ise balığa meraklı şeylerini айтмаға devam etti. Білесің mi? Bir yerde bir kabukçak var. Bu kabukçakın içinde bir tılsımlı inci var. Kim bu inci getirse, haydan ve nasıl ülkeden olanını hatırlar iken. Balık meraklana, Хаплы бақаның anlatkanları doğru mu iken, bilmege aves ola. Хаплы бақачық bu incinin yerini bileyken ve onlar balıçықмен beraber o yerге ялдап кетеді. Az mı ялдайлық, çok mu ялдайлық, дүлбек bir yarım adaға barıp çıkalı. Onun yanındaki suvda balaban bir kabukçak göreli. Ama bu kabukçak güneş doğanda açılayken. Onlar beraber beklemeye başlayırlar. Az mı bekleyirler, çok mu bekleyirler? Nihayet güneş doğmaya başlayır. Güneş çıkanın kabukçak açılar. Onun içinde yıltravuk ve tılsımlı inci var. Хаплы бақачық ve balıçıq şaşıp қалалы. Sen incige ti, dey хаплы бақачық. Balıçıq korxa ялдавучнен incige tiye. Şu dakada ular bir ses iştiler. Sen mandarinka balıklardan olasın. Ular tropik adalar yanında mercan riflerde yaşaylar. Balıçıq incige taciplenip bakarken
düşüncege dalar. Kim bu mandarinkalar? Nasıl adalar bu gerçek olabilir mi? Balıkçı kaplı bakacakka çevirlenip de bu mercan riflerini hıdırmağa barırsın mı? Olar tropik adalara ve mercan riflerge yol alarlar. Az mı yaldaylar, çok mu yaldaylar, nihayet maksadına yeterler. Balıkçı adalarını görgenen şaşıp kalar. Onun ülkesi nasıl dülber eken? Anda özü gibi dülber ona oşağan balıklar yaşay. Kelgen misafirini görüp ona sorular vermeye başlarlar. Sen kimlerden olasın? Kaydan geldin? Bizge pek uşaysın. Ne için seni bir vakit bunda görmedik? Balıkçı olarla konuşkan son tufranlarını tapa ve o da bu yerlerden olganını anlay. Balıkçı kaplumbağaçığa çevrilip çok sağ ol. Sen bana güzel bir dünyanı açtın. Ben de anladım. Öz vatanımı bilmege, ana dilinde laf etmege, öz milli oyunlarını oynamağa, öz vatandaşlarının arasında yaşamağa pek güzel eken. Ben bu dünyanı hiçbir şeyge dönüştürmem.